Darsu 3 faslun dus bab 4 kamin hajul muslim al maddatu sadisa windande jeega berenden no yewta en firruko ni salisi fi tugalal tata bangal dum as-sa'yu ko yahugol ngol hakkunde safa e marwa. as-sa'yu ko woni yahugol wal mashu ko du woni seppugol bayna safa wal marwa dhahaban ka yahugol waji'atan e ka artugol bi niyyati ta'abbud harako anniye dewal on tigi woni seppirde wa wadurukunul hajji wal umra ko tugalal hajji umra no de qawlihi ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah wa qawlihi ma kunna la sallallahu alaihi wasallam is'au yahe fa inna allaha alla kataba alaykum sa'ya kanko farle modon yahugol wala hunawdan yadun shurutun sartiji wa sunan sunnaji wa adabun enediji wa yakuni dum alif shurutu sa'i sartiji yadun wa yadun awalan an-niyyat ko an-niyya li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabma kunna lado innamal a'malu binniyati fa kana la takala budda fere wala min niyyati ta'abbud imorde anniye dewal bis sa'i sabu yagongol ta'ata lillahi hada ko doftagol Allah wa imtithalan e yankinagol jabugol li amrihi yamirore makko ne saniyan at-tartibu jokkindirgol bainahu wa bainat tawaf hakkunde yahu gongol e wanga gongol kasudu kaaba ara wonde on tigi gayniri ko yo kontinir don o yaha ben yo gaddima tawafa de o adorta wanga gongol taw ala sa'i e dow yahu gongol. Salisan al muwalatu jokkindirgol baina ashwatihi hakkunde sagaraji munni ghayra sonatun anna al fasl al yasira no sendindirgol sendindiran kun seda hunnina daragol fotogo kunni la yaduru lorata wala siyama tenteni tode kadi ida kana silat ke li daruratin ko sabu nganto ko sabu lorra ko nako e bana. Rabi'at ikmalul adadi timmingol kontore den tis sab'ata ashwatin sagaraji jeti falaw naqasa si tawi duyti ke shawtun sagara goto aw ba'du shawti ma yoga e sagara on yehi ha e hakkunde on tigi turni lam yujuzi haray wawata yonude id ko ade haqiqatu tigi tigi mum mutawaqqifatun ko darna dum ala tamami ashwati e do timmugol sagaraji mundi. Khamisa wuqu'uhu yanugol mu ko dum woni wadugol mudum ba'da tawafin sahihin ba wangandu sellundu sawana fata kana latki at-tawafu wanga dunu wajiban ko waddi do sunnatan ma ko sunnaru ghayra sunnatun annal ula annal aula wonde ko annal ula wonde ko aranun dum buri labede bi mana har ko wangandu wajibiru an yakuna de latato ba'da tawafin wajibin ko bawa wangandu waddi ka tawafil qudumi wono wangandu adortinu dum aw rukunin madum tugalal ka tawafil ifadati wano wangandu ko duwoni waynodundu ba tawaful ifada wangandu ifada na waynodude ko yete ifada ko wangandu wangeteno dun nyande julde bawo on tigi hirsi layya mudum on yaha wango donno ba sunanu sa'i sunnaji yadunum wayadin awalan aranun dun e majjid yehi ha joyi al khababu ko gundugol o wayno sur'atul mashi ko hittingol seppugol ngol bainal milaynil akhdarayn hakkunde piliyeje dide haakoje den didi al mawdu'aini wadade den didi ala hafatayil wadi kasira ainde al qadimi nebude alladhi den khabbat fihi de gunduno mun hajaru nene meden hajara Ismaila bir annabi Ismaila alayhi salam yukisi Allah won e hore mabbe kambe dido wa huwa gundugol don kanyo kadi sabu ko do sonnajo gundi don kon sunnatu ko sunna li rijal wonande worbe al qadirina tawbe ben kadi hino wawi duna da'afa worbe lube ben tawaka wan nisaa sonnabe diti ben kadi tawaka. Saniyan al wuqufu darago ala safa hore safa wal marwati hore marwa kala fello gonti gewti o daro don seeda li du'a fi du'agol fawko huma hore majje. Salisan ad-du'a du'agol ala kullin edo kala fello min safa wal marwa e modde safa e marwa fi kulli shawtin e kala shagara min al-ashwati sab'a e sagaraji din jeedidi. Rabi'an qawlu wigol Allahu akbar salasan labitati inda ruqi kasanga jawgol ala kullin edo kala fello min safa e modde safa wal marwa e marwa den on tigi jawa o wi Allahu akbar wa fi kulli shawtin e kala sagara on tigi wada idum wa kaza qawlu
ko wanoni on tigi wi'irta kadi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda hara on tigi no jangude dido adkarji. Khamisan al muwalatu jokkinirgol bainahu wa bain at tawaf hakkunde ko duwoni jindu gongol e yahu gongol e wanga gongol bi haythu la yafsilu nako kawsendi dirta bayna makko ne majji biduni udurin shar'iyyin siwana hara ko nganto jabiningo nganto shar'inango. Jim adabu sa'i nediji yadundu wa hiya awalan al khuruj ko yaltugol ilayhi yahaka wanga gol min babi safa haraka ka dabbogal safa on tigi iwri taliyan haray mo janga o aya do قول الله تعالى دال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تام جنغو آية. ثانيا أن يكون دلالة السائي وندو يهودي متطهرا هرقو سلقي لها مؤجي on fahmi ka. Salisan an yas'ade o yahata mashan har musiffude in qadara ala dhalika simu hattani dum biduni mashaqqatin ko alda e tampere sattunde haray ko yonti yaw hara musiffude buri moƴƴude si tawi lorratama ko feƴƴiti. Si lorrama ko feƴƴiti o ɗaɓɓa ko bakko e muɗum ma o ɗaɓɓa ko bamba mo. Rabi an naybun an yuksira nde ɗuɗɗinta min adh-dhikri e jantatagol inde Allah moƴƴa noon mahin ka tafsir le yahe awalan lima rawat tirmidhi sabko imam tirmidhi filli wa sahahahu sellini dum annahu nalaado sallallahu alaihi wasallam qala ma keke inna ma ju'ila ramyul hijara ande ko wadira bugagol koccuje den wasa'i e yadundum bayna safa wal marwa ligamate dhikrillah ta'ala ko fitu nyinnugol jantagol indalla ko du wadi sididi di shar'inana on fami hoten do wa du'a'i e du'agol wa an yastaghila ende on tigi soholinta nde on tigi maapotole goy nde on tigi okkipotole goy bihi mai di jodi di jantago indalla e du'agol harana wulgol ton halaji aduna yankoji duna ghairi ma ko wori dido didi mi mana ko dido ton didi on tigi hilnoto kala ko ina dido o woppa. Khamisan jawabun an yawda basara ndo hippata gite makko de musibbe julbe anil maharim e gay kala peji harmodi din ton parce que ton kado yi ay sonnabe tawbe bu magi sawattali ili adara dum sonnabe lababe hippa gite mudun den woni ko falisano e de on tigi jogiti to dengal mongal anil maati me kala bakkat ara onyo ali goddo yennali goddo bi saki goddo toddaki goddo. Sadisan an la yu'dhi ande lorrata ahadan hay goto min as-sa'ina imodde yaho ben aw ghayrihim ma tana mabbe minal marrati imodde feƴƴoɓe hala lorral goto bi ayi adan kala non none lorraji ni qawlin aw fi'lin kongolu ma don kogalu aro loriral goddo. Sabi'an istihdaruhu tawnugol hoore makko fi nafsi kaner wonki makko dilluhu hoyende makko o fama ko o hoydo na o fus wa faqrahu e basal makko wa hajatahu e haajo makko ma porgol mo haton jingol mo ila Allah ta'ala faade kal fi hidayati qalbihi fi Allah fewno bernde makko den himo ma pori dum wa tazkiyati nafsihi e labbine gol wonki makko kin wa islahi halihi e moƴƴinegol alhaali makko on tigi tan wadi dum do kan der hakkille mum. Al-maddatu sabi'a windande je daberne fi rukuni rabi no yewten fi tugalal naya bangal e sakki toranga ba ko de nayi wa hokoni dum al-wuqufu bi arafa ko daragol ka fello arafa. Al-wuqufu daragol bi arafa huwa rukunu rabi ko doni tugalal naya bangal min arkanil hajj imorde tugale hajju den do umra kanyon tawaka li qawli sallallahu alaihi wasallam ko nelaado maki al-hajju arafa sanani hajju ko nyande arafa wa haqiqatu tigi mum ko wiyete daragol al-huduru ko tawegol bil makani e nokkure al musamma wiyete nen arafatin anditindir dum ko non woni arafatin kafular ko anditir dum lafzatan yeru leppango yitere yeru minute fakdara hanattiri dow hara ko darori don e der o minute ma e der di lereji bi niyatil wuquf ko anniye daragol tawanago dum jogitimo don min ba'di zahari bawo fana on yawmi tasil hijjati nyande jeenay donkin ila fajiri yawmil ashir ha nyande subaka e
jemma sappa bon bi mana ila nyande fana salmina nyande jeenay ila don ha nange muta ha e jemma hikkido don on bi mana on andi on jemma don joni hare ko jemma sappa bo onno ila don ha fajiri on feera e nder on période don min hu imorde jemma e nder on tan don e nder on période don kala minute mo on tigi hebi darado e nder dum don ta ko anni e dewal haray ko woni darido arafa wala huno wodani daragol gol kadi wajibatun waddidi tawata be wade wa sunnaji tawata no laba kadi wade wa adabun e nediji di tawata yatimmu e daragol gol hino timmira biha sabu majji angal wadugol dinneji don kadi daragol gol no manki sabu majji waya ko nata dum alif al wajibat fo waddidi din taw waya din kadi hidi ha hella jeego al hudur ko tawegol bi arafata arafa yawma tasil hajj hijjati nyande jeenay donkin ba'da zawal bawo nangi ngen dirtude ila ghurubi shams hanangi muta saniyan al mabitu walo gol suntigi wi don walo ya bil muzdalifa kawete do muzdalifa ba'da al ifada bawo on tigi wadi wangade ifadaru min araf ba'da al ifadati bawo gaynugol min arafatin imorde arafaji din laylata ashiril hajj hijjati nyande jemma sappa bodonkin on salisan ramu yu feragol jimaril agaba jimaru agabar no yawman nahari nyande donkin julde donkin nyande sappo legoy rabi'an al halqu fembagol awi tabsir madum mekkagol bada rami ba feragol jamuratul agaba jamura agabar no yawman nahari nyande julde donkin khamisan al mabitu walo gol bi minan mina salasa layalin jemmaji tati waya dum waya dum layali ko di jemmaji do al hadi ashara wa thani ashara wa thalithu ashara sappo go sappo di sappo tati aw laylatayn ma dum jemmaji di betali man ta'ajjala wonande on hawjindo wa huma konata din do di kadi laylatul hadi ashara wa thani ashara ko jemma sappo go jemma sappo didi sadi sarram yul jimarati ko feragol ramyul jamarati ko feragol jamaraji din as-salasi tati ba'da zawali kulli yawmin baw dirtugol nangen e kala nyalade min ayami tashriqi e nyaladi nyametedi yari din as-salasati tati ali isnaini ma dum kanji didi tanbihun findingol adillatu hadhihi al-wajibatu dalil di waddi do amal ho gollugol nelado Allah sallallahu alaihi wasallam dum wakad gala gomdibe maki la ta'khudhu anni wallahi ko yo on ettu e an manasikakum dewe hajju mon den wa qala sallallahu alaihi wasallam la ma ke hajju hajje kama ra'aytumuni ahujju wono yirdo ni mi do hajjira wa qala alayhi salatu wasallam la ma ke qifu dare ala mashaa'irikum edo mandeji mon dina din mandi to dondi golliti dondi fa innakum anan ala irthi hidon edo dondi min irthi abikum imorde dondi be modon ibrahim ba as-sunan sunnaji daragongol wa yadum awalan aranun al khuruj ko yaltugol ila mina ya mina yawm at-tarwiya nyande jeetati donkin ko duyete yawm at-tarwiya wa huwa kun yawm at-tarwiya thaminul hajja ko nyande jeetati donkin wal mabitu biha e waloygol mina do e laylatat tasi nyande jeenayo wa adamul khuruj e wasegol yaltugol minha mina don illa ba'da tulu'i shamsi sonatu manange ge fudi di salati fi sabu yon tigi juro don 5 salawatin waqtuji joyi biha ko do woni mina do saniyan di mundum wujuduhu ko tawegol neddon ba'da zawali baawo dirtugol nangem be nimura ko salatu e julugol makka zuhra fana wal asr ala saraka sarara bin dina wa jaman e hawtindirgol mal imam wondude imam on nimura don salisan itiyanuhu argol makko li mawqifi arafatin kadarode arafaji din ba'da adaihi ba'w tottugol makko salata zuri julde fana wal asr mal imam wondude imam wal istimraru e dumagol bil mawqifi kadaragol don zakiran harawon tigino janto inde Allah da'iyan hino du'o hatta ghurubi shamsi anange muta rabi'an ta'khiru salati al-maghrib nettingol julde futuro ila an yanzila ha on tigi jippo bi jam'i sabu hawtindiro e gol futuro e geje den al-muzdalifa fa yusalli ujul al-maghrib wal isha biha muzdalifa don jam'u ta'khirin jam'u nettingol
khamisan al-wuqufu daragol mustaqbil al-qibla har on tigi no fewti ka qibla dhakiran no janto inde Allah den da'iyan hino toro Allah indal mash'ar al-harami nokko e nde do mande Allah teddunde jabal uzuha ka wiete don fello uzuha ko doni arafa hatta al-isfar ko doni ha hentino hatta isfaril bayyin ha dane daneri bangundi din yalteta ko doni ha takko mutugol nangi gelle goy sadisan at-tartibu jokkindir bayna rami jamaratil aqaba hakkunde feragol jamara aqaba rundu won nahari e boroya gongol wal halqi e femba gongol wa tawafi ziyara e wangandu ziyara ndon ko ndu wiete tawaful ifada jokkindirgol dido nay sabi an ada utottugol tawafi ziyara wangandu ziyara rundu ko nduni wangandu ifada rundu fi yawmin nahari nyande julde donki qabla al-ghurubi on tike to wara ko adina nge mutoyde jim al adab no yewta en fini di jiwanga gongol waya ko ni din awala at tawajjuh ko fewtugol min mina iwa mina sabaha tasi nyande subaka jeena yon ila nimra ya nimra bi tariqi dabbin haraka kalawol dabbi on tigi rewi di fiili sallallahu alaihi wasallam dalika sabu ko nelado Allah huwi dum ko artu saniyan di mundu al-iqtisalu lotagol ba'da az-zawali baw nangen dirti lil wuqufi fi darya gongol bi arafa wa mashru'un ko sarina no hatta lil haidi wan nifasai ha hay wombe de jiyam be sungo e wombe de jiyam fi lay kambe kad be hay be loto be hay fi kala kambe be laba salisan al-wuqufu daragol bi mawqifi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanela do darino don tigi tigi son tigi bi fere de na forsugol inna be yahay ta ko be yaba yimbe ma be yimbe ma yimbe e yamo inda sakratil azima ko duwoni noko e fetere mawnu ne nden al mafrushati we'iti ne nden fi asfala jabali rahma e ley fello yurmende ngon alladi ngon fello ngandanda hore ma yatawassatu ngono we'iti arafa ka fello arafa alladi nden fetere yatawassatu tumbunde arafata ka fello arafa rabi'an ad-dhikru jantagol indalla du'a gol wal ikthari duddingol minhuma didi wa kon harakan ko neddo mustaqbil qibla hima fiatu qibla bil mawqifi e darorde de o dari de hatta taghruba shamsu an nge muta khamisan kaunu latagol al ifada wangandu ifada dum min arafa immorde arafa ala tariqil ma'zamain harako ilawal ma'zamain ngal on tigi rewi la ala tariqi dabbin harawana lawol dabbi paske ko gol don o rewno nane alladhi gol ata minhu gol ardunu e mudum hanki li anna rasul sallallahu alaihi wasallam kana aulad min hadi najiya e tindina le makkode najiya e pehe makkode an yatiyande o ardata min tariqin lawol go wa yarji o rutora min tariqin akhar immorde lawol go sadisan as-sakinatu deejugol fi sayri en der yaadu no harana no yahudu no dogude no sonkinde kodde no kirti naade wa adamu e wasagol al-isra hittingol fi yaandu yarado mokko boyaga li kawli sallallahu alaihi wasallam ma kun laado be maki ya ayuhan nas alaykum bis sakina kono yo jama no fawi on deejugol wada doy fa innal birra ande no diggere laysa bil ida'i nde wonali lorrugol goddo wala wonali gundugol wona gundugol don wona diggere bi mana naji yadum e needi wal ida'u ko wiete gundugol huwal isra ko don hittingol farafaranna sabi'an al-iktaru dingol min at-talbiyati wigol labbaykaaji din fi tariqi lawol on tigingol ila mina yahugol mina wa arafatin ha yahugol arafa wa muzdalifa yahugol muzdalifa wa minan e artugol mina kadi ila an yashru'a ha on tiginata no ya fi rami jamaratil aqaba feragol jamara agabaji din tawahimo duddina labbaykaaji din saminan jetata bundum iltiqatu hoccugol sab'i hasoyatin koccuje jeedidi min muzdalifa ila muzdalifa to liramu ya fi ko feroyo jamratil aqaba fi ko feroroya jamara aqaba rundu tasen ene bonnum addafu ko kontingol yaadu min muzdalifa iwa muzdalifa ba'da al isfar
bawo nange ngen soyɗoyi wa qabla tulu'i shams e ko addi nange ngen fuɗoyde bi mana hakkunde muttugol magge e fuɗugol magge hara ko hakkunde ɗon on tigi buusi iwi Muzdalifa. Ashiran sappa ɗum al isra'u hittingol fi sayri ka yaadu bi batni muhassirin e nder kundunki hum wi'ete kunni son tigi hewti ɗon o gunda fatari ko dabbati e memmingol dabbe wa ban alegoy tappa ba fiyo ba gundu si tawi ko machine asilida yaɓa asilateɗo moƴƴa fiyo hittinen aw dafu sayyara ma ɗum ko ɗum asilirgol otowal ngal gadora ramiyati hajaren embere tunka goɗɗo daroto fero hayre nde futtoya bi mana embere metere aji wano sappo tunni illam yakhsha dararan stawi o hula so asiliri oto on tawi o hulande o bonkoto yimɓe yeeso ma si tawi o gundi koɗɗen o hulande o yaɓata yimɓe yeeso wa illa si tawi woni na ɗum aray ko yo accu ɗon li anna al islam la darara wala dirara. الهادي عشر سبوي غو on ramiyu feragol jamratul aqaba jamra aqaba no bayna tulu'i shams hakkunde fudugol nange wa zawal e dirtugol magge. الثاني عشر قول ويغو الله أكبر مع كل حساء ونده كلا كوچوره يرمي هانده on tigi feroto. الثالث عشر مباشرة jokkindirgol dabil hadi hirsugol neldarindi aw shuhuduhu ma tawegol makko haalana harihi nokku kandi hirseteɗon aw nokku kandi boreteɗon so tawi ko ngeloba aw dabuhahu ma nokku ka hirseteɗon so tawi ko dammil ma nagge. wa qawluhu e wigol makko allahumma ya allah hada o sunna ɗo min ka ko immorde kama woni ko iwi wa ilayka ko faade kama kadi no hotude allahumma ya allah taqabbal minni kama taqabbalta no jaɓirannoɗa min ibrahima khalilika jatigi jama ba'da an yaqul ɗum ɗo noon nden tigi wola ɗum ko ɓaawo o wi'i taw bisimillahi wallahu akbar o andi ko ɗum woni hirsirɗum ananayi woɓɓe no ina siɗa hunji hirsirɗi ɗin awa hirsirɗi ko bisimillahi wallahu akbar ila e gertogal ma ila e colum ko colum ɓuri fanɗude ko hirsete kon ha mema ngeloba ko ɗum ɓuri janɗude haray fopp ko wigol bisimillahi wallahu akbar. alwajibu ko waɗɗi kon qawlu ha wigol ɗum. الرابع عشر الأكل نيامغول من الهدي إمر دينل دارين دي أنتي نبي هيرسي توندين سيد إذا قد كان لا تك صلى الله عليه وسلم نلا الله يأكل بنيامينو من كبد أضحيتي إمر ده هير لا يكب لا يكون أو هدي ما نل دارين دي بنبي دي. الخامس عشر المشهور سبغول إلى رمي الجمرات فاده فرغول كوتشو جدين الثلاثة أيام التشريق إن يلادي يرتي دي. السادس عشر قول ويقول الله أكبر مع كل حساس ونده كلا كتشورة وقال ويقول اللهم يلا إجاله ودنانغو حجا مبرورا حج جبعد وسعيا مشكورا يقول لي يتنيد وذنبا مغفورا إبكات يا فعد أنت جبيل. السابع عشر الوقوف درج للدعاء في دعاء المستقبل القبلة أنت جنفيت القبلة بعد رمي الجمرة الأولى بعد فرق الجمرة على نور والثانية تدمر دون الثلاثة قال دايتا تبرون لأن سبو نندون لا دعاء على دعاء يستحب يدا ودغول عندها تكون دون إذ قد كان لا كان لا دون صلى الله عليه وسلم يرميها مبغتون وينصرف وونتي يا قال دايتا تقول فس. الثامن عشر رمي فرغول جمرات العقبة جمرات دين جمر عقبة من بطن الوادي كريدو أينن كدون كدونكيره مستقبلا لها harako fewtutuɗo e mayru ja'ila albayta waɗirɗo suudu kaaba ndun an yasari hella kanano makko wa minan tawa mina an yamini no wontiri kasengo ñaama makko. attashi asara qawlu wi'ugol almunsarifi wonɗo woncitade on min makkata iwa makka hara mo inna ayibuna taibun ruttoɓe tuuboɓe ayibuna ruttotoɓe taibuna tuuboɓe abiduna rewoɓe li rabbina joomi amen hamiduna yettoɓe sadakallahu allah gongi ko wodi kon fo waɗi o gongini waɗa fodore makko nden o nasara o walli abdahu jiyaɗo makko ɗum nelaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa hazama al ahzaba o fooli feddeji fab wahdahu kanko tum idi qad kana laatike sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah yaqulu dhalika hibe ma kayno ɗum inda insirafi sanga woncitagol mabɓe min ha iwa makka. almaddatu saminatu windande jeetata ɓerden fil ihsar no yewta en fi sakkaɗo fi sakkegol ronka hewtoyde yo allah dandu en
man uhsira kala sakkado ay muniya kala hadado min dukhuli makkah natugol makkah wil wuqufi bi arafa ma daragol arafa bi aduwin sabu aybe aw maradin mara ko nawnade sakkima wa nahwi ko nandi so tawi immorde gantuji min al mawani immorde hadaydi salutudi al gahirati folaydi on tigi gasi wajib alaiha ina wadi mawdabu shatin hisugol dammil aw budunatin ma boragol ngeloba aw bagaratin ma hirsugol nagge fi mahal